ایریشن کوچتین دولت ترک و حکومت دمکی لدجی تاخین کردان پیکانین دروژه ویدیه. انداما کنسیا سروکاتیا کجکس 16 اوستا دوی چارچوبه ده نرخاندن کرن. 16 اوستا ده میوانی برنامه طیبت یا تلویزیونان سترک تیوی بو. 16 ببرفراهی لسر مجارا ایریشن حربه سکن و دیار کر کوچتین حکومت دمکی برماهی رژیم بحثینه او برماهی نه بری و سنبلانه هر وکی دازانی کوف ایریش به فرمان دولت ترک جی بکته ایریش گلسر تاخ شیخ مقصود و اشرفی پیش کتن وکی فرمانا سه طباخ 2014 کل شنگالی لسر گل ما ازید خانه آنین او روش آنین بیرامه و همان هست دناوا گل ما ده دناوا مروواهی ده و تواهی هرمه ده هست نوسا به ایش و به هرس و به کین دا آوا کرن آمده کرنا işte Colani, hela heze koalisyon derva ve o taybeti disa devleta Türk kujere hami avay piştgiriya xwekir û amade kir bi vî rengî wî li Şamê danîne ser textê desthilatdariyê merim dikane bêje bermayê rejima bas bûn ya Esad bûn û bi xwe jî berdewama wî ye yani لسری و سمیل خوشی هنر قروات دانه گریدان به وی رنگی جی خواه که کسین پر مدرن و پر جیوسا وکی و دمه خودانه دیار کرن مطابقات ده آدار جد 8 خالات پیکانی دولت ترک 7 خالدانین ملکی 7 خالش ندیتن و هاتن تنه به یک خالکی و گرد و دا پیشیا جولانی ev xalci çiye yan wê tevayî hêzên çekdar ê parastina cewherî ê ku ew xaka kunha tê de jiyan dikin tevayî Sûrî ji bo tevayî rûmeta Sûriye ji bo tevayî gelan ji bo tevayî mirovahiyê li dijî çetê Daişê ku çetê Daişê têk birin û ew xak rizgar kirin ji bo kî hêza xwe parastinê ava kirin ev êrîşana berî hingê hatine plan kirin و زمان ویجی و ساعتیه چیکرن و اف به دستکا دولتا ترک لپاریسه دنافبرا اسرائیل و سوریه ده پیمانک ده چیکرن و استخبارات خواه بهبرا پار بکن و اسرائیل لباشور سوری و تیده بمینه و بهبو دره کار بکن و دولتا ترکیه همه آوائی پشتگیریا اسرائیل بکه اوا هف قصا کو ام بیجن لخزای هف قص قاتلیام مزن چیکرنه یک روزه کیجی ام بین تجارت خوی پره تشتکی نکریه یعنی هم ای بخوا بکه و هم جی وقت قصا بزمانه کی خاپونک بزمانه کی درو بزمانه کی بیرو و بفدی نظام işte اون قصده نظام işte به اویره کرد به اسرائیل تفدگرن دولت ترک جبرکو پیشکشیا ویدی که لسر هزه درجی باندورا خود که yani Suri aslında devlet Türk gotunek diciye xwe be Şam adeta dil girtiye yani yek gaveki ku em bên were işte ji bona taybetî jî dimilê işte bakur rojlatê Sûrî'de pêngavekî ku pêş bixîne dibe gere bê wî çê nebe rastî jî hîna kîjan heval ez jî nizanim ez wê hevala birûmet ferişteha azadiye xwedavendeke ew xwedavenda jinên azad e ez wê bi rêzdarî û bi hurmet bi minnet bîrtînim yani dûr de yê ku ya hata avêtin û evî bû aslında tenê ew hevalnîne di şexsê wê hevalê de wîjdanê mirovahiyê ye dîsa dibe gotin bi dawîbûna gotinê dî nemaye ciyê ku gotin lê bi dawî bûye û dîsa